Ebi wo your hard work. Because who ba obi a life ma you add value. It is who will be our add value no obi si wampa. Enye wo na onu na elusu bibi o. Enye wo na ulusu onu na ehire bibi. Enti wo choice no ye be sere ye si na wo twofofrom. Ma woni na ho. For na mo sisi ye. Show hu ye. En connect e obi a life is too short. So wo be stress e obi a se bi o wagimi ho. Yeah. Life na ye too short. So we be stress obi a wanya na dwen so obebobra. Life is too short. So we be stress obi a wanya na dwen say I want to be better. Ye nyina ye to sne baby, but ye wo agene be say we want to be better. Life is too short. Say nipa na nya na dwen say we be better na we waste time. Ene ne nam sa adamfo a wo ye dey. Adamfo anyansa bi anim. Adamfo a wo ye boni aye. Adamfo na ni brewo. Adamfo pese wo kan wo hye. Adamfo ye disrespectful wo muade. Adamfo kasa che wo rough. Na we sabio krasi ni we. Wan fa na adamfo anya ho na ato wo. Sabio wo bia wo ye emotionally weak sei. Asabio wo jimi kakra we wan fa na adamfo na ayere. Nipa de bia wo ye dramatic. Wan fa na adamfo na ayere. Eniema ye din a won pe gisi wo koka bibi. Sa wo bia ye dramatic sei. Wo disconnect anya ho na ato. The bia wo pese bibia the bia why you dramatic narcissistic behavior what the hear misogynistic what the hear onfanya hwe enfa papa bia mrew stress won se nipa bebrama nkrofo mu pressure ama brabo na ye denden de bia wo be hu bibia wo stress na efo obi ho one more be control why must you allow somebody to control you ya no ne funny emotional intelligence that you be make am wansam. Emotional intelligence wo ma ho kwan. Oh yes, yes. And I once wouldn't know identity, wouldn't know you. It will be sure or na share ya de. And you know what bibi. Na ni ba no kra we no na we no kra because we no kra sia kai. E bia ba di nyame aye woni animonyam wo de ama wo. Ene de nti wei. Ena ye kurom ha, se Ghana ha no. Ye value sika esi nipa. Sika ho hia esi nipa. Ai ye kroma ye wa hai sika eho hia esi nipa ye dwene sika ntinu obitimi kokuni maami anansa ne papa so di peska ntinu obitimi cha troto obi so na wa diska entina obitimi koye fake drugs no de abre ye se yenum ngu no onye ska ye busika esi nipa ye munipa the only time nipa be hu regard wo ne say obehu se wo ska ye kurom ha de obehu ebe ma na respect wo wo hu ne ka bi odem wo hu fie bi a wasi eno na be ma na bu eno na be ma wo ye no firi ho a ebuo bi anim ye busika ne japade si nipa ye do level nipa nya hwe eno ju obi du ba bi o se me wunnim me entin sa efise no na etin na ama young people no wo mo ye sakawa ne fraud no fi say onim se wo enye ska ye mu no ye kurom ha no wo enye ska wo mu no o hia oba no open no sika ni ho a wonya no etien ne ekwa bia so obefa obenye sika na ama won so so na ma ye twa ye ne ahwani bi ya recognize ni bi won so nya value kakra efise o man na du bempenso a say yes, a human being. Nyankopon hu me gu nipa mu ba ne be living soul. Say Nyankopon kan Genesis chapter 1 verse 26 say me bo nipa say me suba ne me saso no. Eti hu nipa wo hu nyame no. Ya to atwene, ye hu nipa wo mata de mata ne say wo sika ye sai. Wo kan na efe, wo dan no ansa na mabebu. Eti na say wo do hospital a, wo ti wa say wo nyo bi a wa dress ye, wa ye kama ye fa wo nya hwiba wo hu say wo ye minister bi ba. Wo ye obi a wa gidin wo ye celebrity a, ene obi a beba. Enti na to bi a wo do asori dan mu bia, enye asori ni nyina. Wo do wa de wa dress shepe. No ni amano ayi table anim, ya ma na konya, no abetena front seat adan a wo ska ne kaefe eti asafo no na ye financier ne de na benti wonu a wonya sa na ne ato wa twene baabi ye value nipa ye value sika ahonya de eti ne ye kurom ha sa wo ye Ghana ni na wo ha wo Ghana ni na wo ye na wo nam ho ye fa wonya hio jese ye hu se ade ne wo sika ba ne wo adwuma ba ne wo ye eti ba ne wonya eti se me hu nipa meka se oh ayi Oheneyere oti wenyame abone se suban ne seso eti me value no ma value nipa but ade ba ko se eti sense Bible say se wonya wiese japade nyina na se wo kire wo kra eye de eti nyame animu no okra ba ko eso si wiese japade nyina
onyame anim no wokra baako wodi nipa baako begina ne kra na ewonim no onyame se woyɛ no equal to the whole world nipa no wosoro esi wiase position bi Nyankopɔn de ama wo no dwene kwa befa so de impact nipa enye se ye be applaud o keke say influence is not given for applause influence is given for impact or service onyame mawo influence bi anase wo mawo se eye sika afem eye nimonyama afem eye ade afem onyame yesa se de be ya wo be yinhirama onfa mawo se fa be hoahoa wo ho enya wo dia mo onfa mawo se fa be ye konkonkonkonti o de ma asafo furo be nya so mfa so asafo so until say God resists the proud but gives grace to the humble omo bro omo wase nyame page omo mo obi wa Nyankopɔn amaniska wo de tietia nkrofo fam Yesu obi wa Nyankopɔn amana hoɔfɛ wo de din sabio nsamfo obi wa Nyankopɔn amana nimonyam onfa nyɛ de sese wo de ye obi wa nyame amana influence wo de nante ni paso da bi baby nyame de wo hye bia power bi ode ama influence bi hu hawa omo ben wo ni titi obi wa wo yɛ nhwehwɛ ni mu oyɛ opabontenso animonyam okay but efiefo de oyɛ obo basabasa obi wo ho a opabontenso animonyam but efiefo oyɛ omo basabasa say na wo si treat wo kunu say na wo si treat wo yere say na wo si treat wo ma say na wo si treat wo adwumayefo ekom de wadwumayefo nso na wo kya niema wa abonten enye nyame sompa hye charity begins at home wo gine wo wo ɛhɔ no first omo na di kan omo ye ben wo nua wo hɔ omoa no but na wo yɛ papa wa abonten eso na wo nua bi ho kyere no because wo pese ye hoahoa wo e wa abonten se wo yɛ ade ama wo die animonyam wa abonten but na wo nua no oben wo na comedy no da bi me gidi said ye betimi aye bebo no se ba bi nyame de wo hye bi hu se nyame ne hu mmɔbɔ enye se wo yɛ special da bi abrotia na me kra de nka se nyame ma wo influence anaso o ma wo influence o ma wo power o ma wo ska o ma wo nimonyama enye se wo yɛ special na dum bi na adom wo akwanya no de ama wo obetimi de am wo bi foforo said ye na so wo yi ni firi ho di David bae no na David wo nwuram etro bi akai ba bi na wo firi o semre bi echemu na nka ye kanipa nka won ka ho eso adom bi ene de waba be wura ho na fa ho brase nante bro ho ase na sa nyame no hu mo bona de ehia ne ye nipa treat nipa yi etu ani no message ne me ka se me sha ase a se me ka se 80 no mbeba me yaka ha etu me dia se dem ma sankofa Pan-African honors for the honor done me and for giving me the opportunity many aso bebre na kakra na aka no yenso ye bekoso asom ye use your voice e de impact than say be use your voice e de akate ye mpese voice ne be ye knife ye pese ye comfort e de mankrofo obrempom na me matie fo say ade ba ko ye the most powerful asset Nyankopon de amanipa e free will so we timi decide there sa de we me mpɛ na ma tweme ho me pa me fo adamfo me pa me mfo adamfo me pa me kasa ho me pa me nkasa ho make good use of it wo bɛboa wo bi na sɛ nipa no so wo hia wo mo a fa wa de enye by force sɛ wo boa nipa no na ɛyɛ na de sa de ne ba yɛ na adwo ayɛ no ayɛ nim ne ɛyɛ yo ɛyɛ na wo nim how valuable you are ɛyɛ hu sɛ yɛ fra wo benyampo emu wo bofia senti ya na ya wo say we ye liability wo say we ye asset if say wo no obi anante anase wo no obi akọ relationship mu a wo asset a wo de ma no ebi wo ha ye integrity ebi wo ha ye honesty ebi wo ha ye courage ebi wo ha ye hard work wo na wo lusu onu na ahiri bi enti wo choice no ye be sere ye si na wo twofofrom ma woni na ho for na mo sisi ye show hu ye enkonati e obia life is too short. Sompa no trendy o Sompa is trending and trending and trending trendy pa edi no ko pa enti ye declare say Sompa is no more a new station enye new kra because owura mu sesi an odna bebe ya haja bebira to agu owura mbabi kura sia Asem haja bebira to agu afedia Sompa no trendy o Sompa is trending and trending and trending trendy pa edino ko pa
enti ye declare say Sompa is no more a new station. Enye new kra. Because owura mu sesi an wona bebe ya haja bebira to agu owura baby kra. Asem. Asem o aha Sompa 106.5 FM Accra. Ghana for ye chia mo na ye chia mo dia na say Mọ́borọ Asem ye obi asem dwumadie no a ene ya trans wonim say no de ye afutuo abrabo mu afutuo ye tufo na wo de wanamo asisi etie na so ye betufo me atrans ye Oheneyere atrans ya Apam Dadaa nso atrans ye betufo ankasa wontie kura wo betie said ye prophet oduro kano no wontie kura wo betie efi say Sompa na ye bai say ye di nyansa na ebre wo na ade aba obra na the entire very passionate about nyansa ne say ene ma bi wane ye nimu eye ena nyame adom ya ma yehu eti wonso ye mpese obeto sa amenanim ti enya tena sese ya na ye baba betufo ene ye topics na ye two me emfa one ye emfa de ye kura okay me emfa criticism no ye wo positive criticism and a negative criticism eti ma mention ase na mema mema bedwafo akwaba na memfa ntum wi ane yedi hu kwa bedwafo mema akwaba ya joso ya don hima na bibia bokodi onyankopon tie ho ya fe na ya fe mesuma fe pa ai edem apam kasara me adi kama pa because birthday ice na da suom enna ne nwie eda bi na some ment ne nyan na ne nwie nti no apamunim enno na ye celebrate International Women's Day ye beka ho asem but ma me fa futuo wi ema oba bi a wotie me ye wo positive criticism enna ye wo anasa constructive criticism and ye wo negative criticism obi wo ho a atene eye pa so obi betene say oh Akosua sadi we di nka wo ye ni say nka ye Oheneyere sadi we di nka wo ye eno ye fa constructive criticism yi ene ye won krofo bia wo mo sheda wo ho fe eye ne tan wo kasa na ede ne eye ne yi aware na waware no eye ne ya adwuma na wanya ye no eye ne ya se de wusisiesie hu efata wo no eye ne ya enti wo hye wo sheda plan se wo beka bibie bua bam ese hu difference dem o sheda wo bona dwene po se wo beka bibi na wo bam wo bu enti ema bebre amoa ema bebre akose tokrom enam obi anu asem bia wo kan ye nti ade papa bia wo hyase ye kura wo jai ampa ade papa bi project bia wo hyase ye wo jai eno ye negative criticism more negative criticism enya constructive one ne de edane down to say nipa no wo pe wasem ba ba bia wo nam no chia na wabo amana tene eti wo pese wo be dane wo na nka wa dane ho yie na oh Akosua ka wo yie ni se Oheneyere ka eni ye wo mu a the fact is say si ho yie de time wo hu ne kura tese na ne boche demons the fact is say when you adwuma ye no kura ye ne ya the fact say wo boss kura pe wase action batane ho no kura no ne ya ochiri kura eti wonye hia wa na Oheneyere de ne da won sei oboa eni ya da won sa na efe pa ba obese da aka se tan am wakoyi ato na say next time no mo bio bo na fa me pato wana ade na wo boy no we wo fe anti na boy eti de bia se wo ya ade di kan ya wo fe ansa no wa ya wadwe se wo koya mankrofo bi ahye eti sa mankrofo be bu abem nokre ade na wo ye na se won kasa wo ye passionate about it when it unti sa me say wan sha wo din a wo bu abem be bu ampa wo be mua sister bi o ware ya wo mai o pe life pa we odi na apam because adifo juma na we na ye many abrave you ade ya chiro ya na ye achiro obi tini so yi masa mama ni kai na di achiro o pa wo wa ware ya wo mai but Oheneyere wo pe life pa ai o mu hia na
child you unimu enie fire wo ya fire wo ja life ne bone wo me yenhwe ho bai wasem bai adentia ka de wo pane senko wo ware ye na wo ma na nko ne nsa guniti na wo su ma na wo watete na ne ho aye saketu na tutu enti awo ma ye na still na wutimi sisi wo ma wani je no omoya efisa ka de pane senka awo ma no e ko atete se kontebe owura ho sole anu aye bosa no akoko ho ntimi nkoni pam awo ma ya no chese bia wo nyi nta o ka che wo se hwehwe awo no yiye no wo pe se wunni awo na still na wani je ene ya obi a wo ye young girl wo nware but wo ye djuma papa show ka bia wo dem wo ka tua ye dem ma wo wo siesie ho kama enti wo hia wo pe no asase asese ade bia wunni wo se on hia ring ene ese wo nware enti wo hia wa eto bi kwa sorry ma me fom panifo ne ne kokra bi na ade enkrofo ware wo nware bi na ade adane life bo wafo wo be cham wo be chama nche ne wonya menopause e fa wo be nya menopause wasem obwa wo ba asore no a waye kama na wa travel car na wonko ware brema obema wo stress ne pressure ene ya na no tia ware na se no wo bre no ene ya se wo so mo adjo ene ya wofie na wadi na ho ato no ne penso anya ne sa wo mu na waye depressed no na ne nye na wo de wani agye ho na atimi sori he siesie wo timi kwa adwuma dress ye no ono wo sori ya ne kunu ma ne pressure ene ade ne no person ka wo so kokofa bia saa na nka ba ni die ni bi na aso so wo mfa bia saa wani je hyehyem to wani je obi ahi ayo obi ara wo sem wani je wani je na obi ra ho enti International Women's Day ye man yes ema nya thick skin nya thick skin man ye man ko mu saa okay ade bia na ewura mu na wa depressed ade bia na ewura mu na awra what dey and I mean it asusa and say dey me more life bia entade papa go se menhye adan me anti Akosua menhye sei me timi nware fili kura se me bo life croford ya wo twa mempoa croford ya ware e twa mempoa enti ene ma menye me se bia me nam ho mobo saa ene bi obi be hu me mobo sympathy the free croford sympathy free croford ya hwe yi obi sia wa hwe bi a bebre na ye ni bre no correct o so yonko na wa wo fa ne nani brew eya ni bre o wo fa no skin cry na ye kama na ye ne ya wato kwenti bi ka se na anwo ni se wato nku nyina bi so still na skin na get se wodie ni bi enti nkrofo anu ema nkrofo mfoma no nka wo nhye wo ema nkrofo mfa wo no nka wo nhye ema nkrofo mfa wo no ma project bi a wa hyase se wo ye menya ye ema nkrofo mfa wo no na asore nim na wo to no menya ato ebe kan se adwuma pa na wo ye na nkrofo anu ntime nka se efiri na komi fama koma pa nya adwuma ni bie mu okay because akoma pa ni mu na nhira be firi aba ema nkrofo anu ama talent bi enyakopon de ama wo no menko kan show okay yeah Akosua ye ena me yi me mpɛ wo kasa na wona kasa no na ade ma me wo mpɛ je tie o sele ya metan afi kwa na me besa alamba Syria ema obi eye stress free say ne ge we die ne sele ya metan na wona kasa me sere ma wo je tie wona ka kire wo je tie so ya obi a nkrofo criticism obi a okde ade kwoto no obi a be kiro I comment bi ato ase efiri no koso mi post ya na ka no ne ye yanka nipa motivate wo mke nya ye wotimi the video kwoto no obi a be kiro comment bi wase na bu abia be san post because nyu nti na me bai de ye ne dia no wo fa e be ye nhira no ampa etu be ma obi nti de bio media social media ya bai dia media ni so media mi ko postu nkrofo be di matem sa eti nyame adoma chade ne nka eti news no agya aka eti won siri biem eti won dress biem eti wa ma mo de wo ma no a cancel debi mo kwansa mempene so debi mempene so
bobra ye de ni je bebrew me kansa me single me nyanware ye ade a na me fe ne se oba me ye adwuma me sha se ye adwuma na me 20 years it be 21 22 ni ade 23 na me meet me husband okay Oheneyere 21 ho meet me sorry na makotena that time makion was kwa yeah na makotena wona me bag me de table so sei na ma order fufuo chasa me yama me kra aba ho oh na mo busa wo pe drink me se mo ma me natural drink ni nesi wo men kwa wo enkrofo wuro ma na e wo mo nwa sa wo ba me kwa me didie because ebinum beba na ebi na ebe bo mo ho ti wa wo bo ho ka nwanwa na me di wi mi amakotena me ka mu no masa tu nya me ne be ma bia na bai me nkwa na bai na se e wo hi me se e wo hi ntino me jai ko shepo anasa wo se e ba sa me se eyi me pebe ma anasa e kunu ntina me yesa wona ka te se kunu ntina me yesa eye mi ankasa na die ni gie bibre me Oheneyere nipa bebra man krofo atena o mani gie so no kre na bi je hu ade de ka binya de nkrofo beka nkrofo ne hwan da ju gobu akunta wo nkwa na be je nyame yere nyame bebu sa wo so Oheneyere adoma chede me de ma wo de ye dai voice na me de ma wo ne de na wo de ye ade na wo de ye a wo se nkrofo criticize unto waja ye wo nka news ni bi wo se de na wo de ye nyame bebu sa wo dia wode adoma chede ne ma wo no nkwa na wo ya accountable to nye nipa ana wo mu a wo ye se besom wo mo no wo mu hu mehu you are not for everybody shanan so sa you are not for everybody okay you are not for everybody what do much dey nyo bia na ye ne dia o mo ye o mo dia no o mo ni beje hu oh you are not for everybody eti jai so pese ni pa nyina apa wasam no jai so pese ni pa nyina kamfo wo ni pa nyina do wa due jai so pese ni pa nyina age wa baba pese ni pa nyina ate wase o pese ni pa nyina ate wase yo be ye bia o pese ni pa nyina ani chehu na ni pa nyina age utum nyame amon na Yesu Kristo no Nyankopon ko be ye nipa no odi nipa nyina na pe na Pharisee for the Sadducees fans orientia o jai de wo ye pa nipa bi pe bi so mpe nyame wa mo obi awo wo so oba ne diem no wo mo ye wo mo dia no na dudu agi ni die no o ma won tumi se onye Nyankopon ma o mo gie ndi wo fai oba agifu afa se Gentiles for mo meje obi wo ha you have to go online and do something esenka wo post bibi nyame di bibi ato akoma so criticism kakra wo mo nya hwe mfa mo wiase One way be bia ma wiase obeba betena ho abe church all time on the project kwa ya wi je bi disi meni su kra ma wie no ma benya time aba betero de ayi apam de ato oni post as ne wada betrase yes bi ade na kamakoma ena bia ma memo apam aba so okay omo nya hye no akwa ma wo a wo ye bibi no wagya na no wako join this group no a anya hye group anya hye group obi e chairman mom ya from say obi e chairman mom anya hwiku anya hye group oso onye adwuma bia no so dabi ewiase na obai wonye na dwe so ye bibia ko bia wo ono ndie nso osore no onya data kakra no achochro no okọ ono amu ande wonye na dwe se me ye bibia ko wiase na wo na wo ye bibia bo wiase no so we Oti wa wo kan news yi wada pekwan ko wie nkrofo okay eti de me de mama happy International Women's Day but we oba nya thick skin your oba kokodrufo mo ni nya den se ya santo a kokon obra yo kokon na je wode koye enye nipa nyina na bepe wasem you are not for everybody who take a decision na wo ni unya me kasa wie na wo nya me ma go ahead okay sa wo be bibi na wo ni unyame edi nkitamu bie na Onyankopon ma go ahead kwa mu da ho apamu te de me kan no unyame ma go ahead okay me se de ai unyame ma go ahead until flo obi chen akoda keto bi chen asem bia obeka di nkranhye bi branu wo na akoda na chen wo na ba mu ye bu ba wo se wo nchro wo se wo nye nyame de nkoda to akoma so wo se wo nye
ɛna sorry ɛnwom to nka ato nwom pa wusu be gina ho obi ka kire wo se wo tan na ne enye de enti nwom no wonto bi agya nyame adwuma na to o ma komo di bi o so I suffer you criticize you kakra bi so asofodie no wagya wonya nyame adwuma bi wonkwa nhye na mma mu nti ai asemo Apam Dadaa wusu wagya nyame fie ko hye wo mo a na o mo ye nyame adwuma bi to nwom ebi ye instrumentalist ebi mu so ye streamers ebi mu so videographers ebi photographers o mo nyina agya because obedina obi sorry fi an na afia bi abamu abu ya bi atade ba ko na ode ba sole se ne konse huru oh osi wajai onye bi ajai onye nyame adwuma ne bi video no video bi pictures no take bi on stream bi scriptures no amfa matutu bi instrument no so wo mo bi wajai enwom to no kra so wa wajai ade o so obedina obi ka chense na atade da na hye no atade no na wadodo ade oyi oyobofo enti wo se wajai a criticize ne na atade se bofo enti no oba be gina dim ho obi be kan de ene ye wajai apamu nim krofo a wo mo hyebre ato ape akɔhye pitim enam pano enka wonimu a enka asema make obefa na sem hia omo makato omo destiny short nipa no o criticism ba ko comment ba ko twa ne hyebre so tia wo wo so satan use nipa no abeka ne hyebre ahye ogya nyame dwuma ogya sofodie ogya ne kɔ nya thick skin no na Yesu fa Yesu ye wazam ma me be de na nya thick skin no tiase de di kan number 1 enye ni pa nyina na be pe wasam na ye normal okay eye normal ni pa nyina na be pe wasam no eye normal emrante ahine say Yesu Kristo kro nya opposition onu kro Bible say he how doing good now eye normal okay tiase sa unyini na pe na be pe wasam sinipa nyina do wa due Pharisee ni Sadducees wo ho eye obi wa wantiase se nipa bi mpenasem ampa ma ye de meye nyina se enka de meye ne be so ne ni nso no enso ne ni ompe ma asem wonim say Oheneyere obi wo problem with that tiase se nipa bi mpenasem nenso ka brabo but I can't I like that brabo wo betimi ayedie ye nyina Yesu wo yedie ye nyina besi twan wonya tamfo yesa akora kum no na wo Yesu papa wo ye mu half wonya ne obi a wawu dabi obi a wa krepo wa mana so wa mani freni anya yi ono kwa Bible so ono so de na wo ye papa sa kura nya tamfo na wo mfo boni wuni Adam nana ye boni ahye ma ona wo expect say nipa nyina be pawasem tesa reality na say de to so mienu de nyame de ama wo say ye no enye for everybody de nyame de ama no say ye no enye for obia say wo tia me say wo ni ye me de wo ni ye obi tan ampa Sompa FM say Oheneyere tia me say ne kasa ye me de an ho ye me fe wo hu obi kasa ne ho nye fe de ye ne ni mo ayi wo say e wo wo ntia say ayi ya friend say obi ampe anya obi fe etie no ntu wabamu abu na people ntia brabo ase okay wo so motivation na wo ye no obi wo kra na hi no otufu ya brew wo de bia na pese obi ansachara na pese ya brew o munyina ansachara ha na be bone obi kra ti metwe you talk too much na me say I talk to be paid kasa na ye fa so tua me you talk too much me kasa na ye tua me ka won so wo kasa ye ma wo he ko jina wo ye kenken kwa ko ye dede kwa dear here obi so be trante ko say you have saved my marriage at the center we so baba betro you talk too much who dear na befa you have saved my marriage no positive why no but that bia na ye ko hye the negative too much and I hye ne wig bi ye hye no and I hye na tade bi ye hye no enu mom eti wo so wajai what about the okasa what save the marriage no okay what save the home no nso enu nso and no na eso ye ho adwuma you are not for everybody you bia but the people that God created you for when they see you they will identify you and they will like you omo anyame bo omo a omo no omo hu ombe hu no ombe ba be pe wasam nso wow okay they to so me ensanyame ji utum
nyame oje utum said the otie waje utum wow on a bob do boy bia wase eye oje utum je wo hutum je wo hutum na dance o person o dane wo ho no tina nipa criticize kakra bia no wa wonyi wo hutum wonyi wo hunni wonyi nipa ko a wo ye sa wonnim ya wo yo tina nipa criticize kakra bi apa metu eminim se me ho ofe wo se me ho nya fe ntidi ai ne wo wani so ani so aboa na enye yes man put sunglasses bi ma won shey ai na wani ni gogo so ni bi ne de be ma ntesa wo ko dwa me ma na wo ko ni ye fe ageni a wo fa wo ho no na hia ese di obi dwere fa wo na to so ageni a wo fa ho no eno ye more important ese di obi dwere fa wo ye ne ba sa adwene papa ma ho ene dem no ageni a wo fa how you see yourself is more important than how someone sees you. But sometimes ye value the enkrofo hu ye no more esen yen ye de no ho ayeto no anyenye na ye at the moment anye de no abamabu abubu ye spirit why identity ni gina the apam beka so why identity ni gina the Oheneyere beka so your identity ni gina the Akosua beka so ntie ne se ne time bia me pese me cut you into pieces no me cut you into pieces but say one kasa no hu oh senya me the bow se ni suban ne se so what the adoma chede bia wura mu odo ba be ye bibi etiji hudi your friend God's confidence and any self confidence God's confidence because nyame the bow wo and nyame de ade ne ma wo no kre but unim ne wo yo eti crofo toto we see you say we see you say udi di akire dane ho we see we na be fata we see we na be just why a confused person. Your identity is not fair. Sani ya maniema we na unye ma utimi nya thick skin. Okay. It is a upie ba na se nipa ne ka se Akosua uti de emetan a patwa nyu unti na me ye. Me ye ma me ho. Me anso me ye ma me ho ne. Me fe papa bon so na meti ahwehwem. Me hu se de asia. Me ni je ho pa. Ade enye o na me ye ma wo. Na me ye ma me ho no me si me ni age mo how say how. Who be you? Are you me? Are you or are you God? Wow. Hey, mawu munya duo apam. Tesa wo pie ba. Wo pie abontene ya na de amount. Wo di to Facebook anu obi abetro ato ase na de amount. Aha, we wa ko delete. Mani nchom samframa. Okay. Mani nchom samframa. Na amawde ne yedin abobra abam abrabo no ye fo mo ne yedin yeah omo ne emre no mo nuru ba bia ebe kwa ko na ne yedin sa the violent take it by force aya ne yedin ma ba mu abu ma reason ene ko mi nya biem ene ma kwa kwhye dem wo be hia obi no wa ye depress hye dem 3 days pie oni di hye dem me yonko bi na kan so wode abufuo po ade makwase a ofa ade anka ye odea ya kantiri wajai bo hu no bi afa no kre enye bone ne ye kan ye kan papa ho asem ne ye kan obi ade ton bi a woton wajai asem bi obi be kan ye nti business bi obi sha ase wajai obi pa kwa ma waja ware no kre ya kam waja ware hwe apam obi obeka obi ho asem kire wo no ni hu papa de obeka kire wo no wo sore ya na wo de enfoso ono so de ebi amrante ehene kana wo se ka otu nka wo ni ukuru nka motu asomdwe ge na obeka kire wo se wo hia no wo ha no wo na aye wa bro yesi safe no wo na aye wa bro ensa ye ntimi hu no dokoro nso yetimi hwegu apam ye ma hu kwan me be ma Oheneyere abeno so ba ye bia ne amatifo nso de kakra so amai ene ye di nkomo efa se International Women's Day ma bebre je say oh Oheneyere mu oya o emu oya pa e tu se gay ne ho fe pa na di na ekoso yi nkrofo se minya kan nkrofo se MC ye pandemic ni bia kan epidemic pandemic oh disaster ni bia kan eno nso na aduro yo ya no aduro be na de be se ba sa obeka sa abre o enna bi beka sa o kasa dodo ko ka o hu se ba bi aduru no
Osaya ensan. Onyame Aseye Apam was wonderful. Send me yet tietia. Send me yet tintin. You are no boy and say Eh papa. Was in my tintin as we campo. Eh. Tietia boy. Osuma boy. Osuma boy. Wafon boy. Nyame mensuo ta boy. Ebia boy. Kwesi kwada. Boy. Na wa me asa kura na me nsa me disable. So obi ka say me disable. Obi ka say we disable. About you say, emre bi na video bi na picture bi a. Eyi maami papa bi te motorbike so a na ne be echi no. We duru ha we ni papa boni ni di. Papa na wa ma papa akwa teto we. Papa na we echi na papa ni si ye. E na o ma akola na tsa so duru wo ji ta preso. Akola pa wo papa na enam fom ena wo Lati moto so mo za ko obadim kakra na mo de niema no esis na mo so mo de niema esi bo so na mo na fom ade mu ni adwen bibia o meka afe papa de Joseph so what minya de nipa be ye bia e be ka ho asem oyin fa kakra bra na me matie fom ram 0260 19606 na apam so de kakra ka ho because munyina mo experience ni bi bi etu asem bia na ka wa fe na it be told to me say na dan wadwendwene Sompa FM 0260196064 and 0 abrantia ba ko no be fa me for kan so pam 0260196064 and 0260196065 0260196064 0260196065 oh you fa be so say nipa chese nipa na nyo na tia wo bill se ma me ya se enyo na tia wo water bill enyo na ahan dan ama wo enyo na asifi ama wo ade ni nyina ne se eto da bia ya na omusuro se wo kokwa akogina susu bia bia eho pono che wo mu fears they are all fears say one thing and again jealousy yeah and understanding na wonu munya ewo wo ne yoye ni wusu binti wonu ama na interpretation say bia bo life na ye went na bia wo ba ma oso se wo be che no na nkofo be kanfo wa a che no afei onte wase e na afei so jealousy ni ade na ka ho ani bre no na to da bia ma me e ma ya abode bia yakoma eya na very fragile yakoma emre enti ade bia bebe bia na se na yesu meti he me nipa ba ko first pa na meti sa na ne buo dade akura da ka me apetampe me se ma me bia wo ka se me me si hu no wo the book of Isaiah chapter 41:10 was fear not for I am with you be not dismayed for I am your God I will strengthen you and help you na Awurade wa ya fa who are you who be you now mama will say always I have to guard my heart and my mind etinya asem bia metie bia na se beba ko memo bia no sa asem na me ma no kwan e ma no bedi hene e wo mu no kre I remember first time I made it na Sompa nkomoso okumase yes obi be try comment section na say na we say so ye atachi ana can you believe this and I stand boss one me monitor ya dani pa kro me shada pe na yi to work or share ni profile me say send pan ko shada ni obi enti no e di enti na wasa me ha me ho e say me straight for me ko yi na no mpo betete and I get to a time and if I have the comment say positively one of the programs and yeah it's me always guard my heart and my mind say me ma obi asem ya obekan enya da bre anaset na bia o makome mu ana ma adwini wushum eye wono na dwenkyere na dwenkyere wonye nyankopon kan sebre nkuta no enkita o eni wonsem me water bill ma enti afede enti na wasa me ha me light bill ma me why you according to the trauma send your no na adwin si ya no according to the envy according to the jealousy and what they say na adwin and no any own understanding and the interpretation of things sir it is a me jewelry ye me fe wo se won tia se me jewelry na asem we die asem me pe wo se wo penti me nyan me ya wo adenti na me nyan de me pe ye e me satisfy wo ye hwan
eto da bia ya na meka se na wo sika ne se so obi criticize wa in negative way you have to turn it into motivation. Yeah. O mani show kutupa. Oyini many ji ade ho. Wo se wani nye ho nti menyan na menye de men satisfy wo. Wo na me be satisfy no. Wo ya hwan. Ede di bla na wo me mabrabom. Ana positive impact be na wo make wo me mabrabom. Ede ankoso niam be na wo be ye de ama me. Enti megyan ne ebusam se de enti na agyaye. Edi part mesinti. Yes. Yes, how we are going to Masama Memfad Obiaba. Martin. Hello. Hello. Oh, I take Uncle Fra. Uncle Fra. Uncle Fra. And you know, okay. I'm going to answer you. Okay. Hello. Good afternoon, Mammy Akosua. Good afternoon, but you're being a bed, Messiani. Sompa. Emma Ketiapa. Eja dan Sompa. Ayo, eja dan ye da se. Yo. My etie wa dwenche. Yo, yes, of course, Psalm 118 verse 24 now. I say this is the day that the Lord has made, that we should be glad and rejoice in it. Masuma mo kama makai masimbi. Our company bi wo je wulu body. Mommy, your farm or company na me say ye two department. Tina me other manager no. Me say me ye juma according to my strength na me say me ndi akodo no. Na me ye juma say say company we are no friend. Ebo mabaso the whole two company ni me say amount say na me ye juma no. Iti ye obia obetu the company na chenisa. I mean, say na masina okay. That o 2.5 bridge na me ko see airport. Na me samba park kana me park ka see tema travel back ma. Man, e do 2 weeks time. Company na kasa sabotage ni ko see say. O yi me di money buy no. A friend catch him say dan. No not e jewulu. Mama ni feel nja me go company do go. O ma catch him say dan. E say na why you. Na say ja. No so dey. So they are sure they could fear back from. Mammy, my mama be me boo. Say, what friend Abba Basua, you send a wall so that you can bring from him. Because yes, on in the swamp for them, we in my head. So we need panels over gas and us over chin will be back Canada Boo Abima, and you could be here because Abraham airborne, a young crash says, wow, so cry. So the public tune now who saw us so that can say, because you know one above for crying any still out in the crown come up and so many is that it's a maximum okay they did say it's a jimaran tree in your kawana it's answer some panamuti about my woman yeah that's it na me come on council ho pa yeah that's CP say what share with PA mo ya o enipa bebre hello good afternoon oba pa na friend say na free here that make me think of Africa so yo mami ntie o na pacha me ba ma so juma kanya me de le de wana na sheme ho demo so ejuma me yan san ejuma o so me tumi program na de ye ejuma ma me biti ba bia na o ka che ni se memma o tumi ka che ni papa ni sa de tumi ye se ye ejuma ma se me sa de na wan ko si ejuma ni wa le no ti fie dagada Ono ye. Ono so di de yamba ni ahonte. So no kika ho so ni no pese na de mu bu na ninja ye juma no. Na so ebikwa litumi ye juma no so yesika. Ki enya sema sasa ne de one mama kuma trampa so kwa na me so juma no kina. So na me so kina. No, so me won kwala so me ni phone na tumi ye 5 years to de ye be once. Akosua Nhyira emma wo binti Akosua Nhyira emma wo binti ade bia wo ye manyai da imagine say ade bia wo ye manyai da imagine say that you kopie nyame ani nyame busa asa pam na ade na de no ai na ama ama sidi kofi sidi nyame busa say etu value kofi ne sem yana hello Good afternoon. Good afternoon. Pacho, your friend, Sompa Agogba.
Yo. So I don't know what around me one some of the baby yeah, I don't need you can and I'm off the car. The local school town is a group. Papa said you would attack her. He says, you do want to remember a lot of Sultano. I didn't hear what you got out of when I'm saying, we're from now in Africa. Okay, I did 2 years, and I'm in the Sultano. Papa, I'm not the Seattle. The Sultano, and I'm just a lot of making up. And I will cook and I'm you know. Nyamishra opa yeda sepa ai enti sa netie eti se wan hye wo ho den na de we kan ya no I say jellyfish wherever the wind blows you that is e ho na obekọ ye betu to say ya oh because you etire ye mani gitire na tire ye nye ko ye tire ye dan oh mommy mani gitire ye ho da bi say afebo say ade pam utimi hia ba yo bi wo ko wuti ne transia eti wo no de na wo e de na wo pe anti Akosua nke tire na na mepe wo etire na mani gi ho weeks ne ade no hello and they was good afternoon many aba na machia ni yes yo is that we are mami tio someone that no ejuma ye toilet ejuma ye ya ton toilet yo bi tum de ja ka se fi ne lu mo be ka ta na se jeble ejuma we mpo nyi ejuma na so ba je ba to ni o wa ko ti no kwa ma ya ne ka so wan to wa ye ejuma we ye me dim ko ni ye se mpo amen ye an so ba jo no ba wa be ti ta bo ya no ba we be ti ta bo ya o no ye de ma no nyi o so be ti ta bo ya One wodru anu obusa say we ye adwuma we asama yibusa ono de ye temi kwa onye ye bieri ye sikan na ba man ko no de temi we de onye and so after 3 days no be that ejuma no onye ne mu sika de obeji ya so ma mo ka no ko tamo jani de na mo tire sa amema mo de na dan de na mo nyansa ne di nkan ho mate yedase pa yedase eti ebo se obi ani abere a wo ye na ade kakra de obi duru ha na na we so ye adwuma na mango ton yi nso a wo ton yi eti mi feed no e ma tie kra wo san ba no nchen se wo ba bepe bosia eti we na asechire ni sei ai we ye adwuma enu so nya kro no adwuma wahia be ma na so wahia oba wutimi se nipa wo ye obeboa wo onso de na be ma wabo rasta wabo rasta but wo ye kind na kuma ye wodwiri nipa ho eti rasta na efa ho be afi wo se an ye sise ni se ya afi wo se na eko Oheneyere Apam Dadaa nefa wasem metwa to ye bre ne mempese mefa time ne bebre na Oheneyere fa wodi etwa to bra eno na me ma wo example say wo koya de ni gie bre wo se wagya ye wo se wagya nyamedwuma ne ye wo se ohye adwuma ne wo nya biem asori ho no wo ohye biem wo se wo nto dwum biem ne ebusa wo say edi enti na ase wo nya biem meja sorry ade enti na wagya sorry obi akọ me wasem me se me nsum nyame biem adan ya edifo atrofo aba na me fedifo wo mu ni wo matro na me so mi ni me no kore edifo atrofo aba wo mu fo matro no nko ba bia na me pɛ Orthodox church bi na me nko ma me hunto me edifo atrofo nti so wagya asoro nsum nyame biem obi se han ɛna ayi asofo ni discount me so efiri ne koro me ntua tight biem mu ntua tight atena hoy me ma for ye biem wa winhira na wusi an kwan wa na wodo wa afuom nti wo nro agyaye hai me de me fa ayi me first kan konya me fie biem fa nko agyaye because what should you be ye ama de papa bia wo ye no wagyaye banga bayi wa wasi su siesi ho kama
yes so bo life for wunya kunu nti wo se wagya life na nim se bema bi wo ha wo life no kra na bema be sa no hine wunim se bema bi wo ho siesie se wo ba wo siesie ho kama na wo nya wa bia ne 20 no ofu ma bema bia e pese wo siesie wo ho ye ne fe de obe no first appearance bema na ni na ode ye nti wa ho siesie na ma obi nkase bia nye nti so wo chai ayo ti ho sakatu more life wala e bia wukunu kura obehia kura no pe life more life e be da no akohia so ba sa no Apam oba bi ni kru talk ama no won tibi ntwi e be ka say me do sika we mo di asam na ye ka no hene we na nyo kru sika nyo na abedi na abedi ma bedi some kru sika mi sika enti me di mi sika nua manum be ka say me do sika me de me pem ho asem she de me pem ho asem de me pem ho asem de me ntimi ntwi ka no kopeke tuwe bi tuwe ni bi she me de Land Cruiser de me ntimi ntwi kopeke tuwe ni bi fama me open kura de ni sande we di ni panya no ya no kre ya ye ni pa buro no Apam fa wo de obra ye bre na so ma me mo asam ne de wabo ni nyina so na wa kire yen apoapa e wasi nya na yenya wedi emu edu ye de wo kra ne yanka wia na wo mu pia so kra still ayenkan na bra ajenkwa Yesu ba wiase no de odi ba ye nyina no yehu se ye papa na so ye seda ka se de wo ye ne nye na ba mu amu ewie no wonna nyame ma no so dane ni nyame ma yen no nti saa na de odi ama no men kan hye eyo obi tan eyo obi fe nti yire ho na ye de eso ye men kan ho nsie fa ho pie na kuregu bi poso ehunta kane anso ye so a ye mfa nhye kodo ase ne mo ye de sika ne adua so se de be hyere ama wo ma wo ho nyina ene nti se wosofu ntundadiem na otwa wani a omfata nyame ahenie enti anua wutie misabre no de wuye bia ayere wo ho enkakra akokɔ de no monsuo ensuo nsoso eyesubunu enti de wasase ne no ententena ye ka ho asam kura ye na ye ne ye eye papa nko aye enye ne ye ka dia mo enye de ajai na ye de ye ne mo me ye de a koso aye o tumu nkyene na nkrofo nkroma wo fa wo hwe wo mu idie wo die nyayara nya papa ye ne papa wi akatia be ne ye de ma nyame betua aka enti hwede obi de ma ye nyame nti na se tie bia no de wo hwehwe wonsa betimi aka wo yo oba sima eno nkyere se usua Oheneyere fa wo die twa to ma pambachia na emfa nsa wasa ne wiaso we na so akokɔ kra obreku nso so de nti etɔ da bia ema amanfo wonom ehirebo ya wode bo wo no enya no na wasa wo fa so de bo wabrabo se mi pie ye bebo me hire eyi wo ho ayefe etɔ da bi kra wa ultimi so ho siesie enkoye nipa ne so ho ayefe ada wo be friends so a yes edi ahosiesie no aye na de address no aye a wo de betumi nkomo bia ba ya asemo na ebeti asa kwa wanim aba one say me why you feel as no on share dia ma sew tin nam say dey ye fake compliment eno so ne dey nipa no kwa wan pagya wani kura anhyɛ just answer ohun na ese so o ka bibi o kanfo ya won krofo bi wa ohun ati so just o ka bibi you looking nice me wa me hu nice thing bi a me dey aye me ho eya hoyi won kasa hu ne wo yo me say anu yi ti da bia me say do not live by the applause of men nya nkofo nsem boya ode ma wo no eno ho na obehwe e de tutu anam ana se de baba wo bra yes ada wo ma applaud wo no
Abehu say na wabemu abus ene na de asema anya de o mankasa ye. Say na bia no nti wo pie bia no expectation. Wahu opesa amanfo ejebo wo so. It is ama. Ti ada ama na so wabamabu. No hu sa wa anya hwe na discourage you. Ase wo nipa yo no ko. No aye ha. Do not be discouraged. Erade eka ye. Wa wunye hu na say papa wo bom yie. Me da wase. Oh, appreciate yourself. Sure. Or say love your neighbor as yourself. Love yourself. Love yourself. Love your life. Don't wait for somebody else to come and say something. And chance will be better. Always compliment yourself when you stand in front of mirror. Lord, you tried. Hey, you want you've done a lot. Why you look at me now. Sometimes we don't phone you be at the company and say, Radia, you ready for me? Why a fair pow? Ready for me? You be and if I love the woman I have grown to be. Oh yes. Oh yes. 1 out of 10. Aye. Inti ya ma wankasa wani nso wankasa wo ho. E man kofo na wo mani anso wa na afia se wa bra bono kra de obeja ebinom. As wo free me bo me nko ame de ase wa meja binom. Wankasa wo de wo nti appreciate yourself. Me da se. Jibodi Akole or say thank you dear once for the motivational messages to all listeners of Sompa FM. It has given morale to my living. Truly hearsays and physical attacks has made me lose my talent as a preacher. And due to that, not able to preach if requested. I wish God help us to establish ourselves. Wow. Osinyamia some cry wojai. Jones we dasi ena ko kerosene. Ko crazy Ose me show my life from akoko abon. Ko crazy Ose me show my life from akoko abon. Akoko amon. Okay, ose what I say enso ye danasa. Oyine topic we